Maya payabak po kaya kayungan. Kambeda po din kaya katamang pansariling kapag nasan kaniting misa, pakiabe tala po din makatuking intentions. Ing kapasalamatan na po, Jose Pepe Hison, Chris and Rona Gomez and family, Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Sally Francisco Seller and family, Ferdinand and Myrna Leasing and family. Iabetala naman po karang kikataang panalangin ni. Di magmasosiking anibersaryo ng karilang pang-ordain, the Reverend Father Jeffrey Louie Maghirang at Reverend Father Romer Tubo. Special intention, Father Fernando David, Father Ryan Sumang, Father Raymond Reyes, Norma Fajardo, Ditz and Nita David and family, Villamor and Rosalina Tolentino and family, Emerito Barrera, Federico Mandap, Ning Torres, Engineer Jesus Munsalan, Gemma Lumba, Mayor Teddy Tumang, Ariel Osopina and Joshua Joriel Macabali. Para king malalagwang kapaldenan dari, Father Pablo Sahagun, Father Rolando Lopez, Rosario Di Marucut, Pat Ahos, Rolly Bayot, Elmi Ronquillo, Mark D. Kleiner Bayani, Felipe at Corazon Pajardo, Alaysa Rain Tulio, Joy Manalo, Monica De Leon, Charito Obsequio, Rosel Montemayor, Virginia Sumawang, Leonor Salazar, Mark Antonio, Belia Trinidad, Celia Lagason, Ranilo Deirit, Espiritu John Kayanan, Michael Alfaro, Arjan Manalo, Pope Francis. Para kingalananggang kapainawan ning kaladwadari, Domingo Senior, Alfredo Senior, Domingo Junior, Lisel, Carmelo, Dolores, Wade, Domingo, Romeo, Remelina, Erlinda, Edith, Lady Irish, Manuel, Juana 40 Days, Monsignor Pedro, at Ning Maldang Kaladua, King Purgatorio. Tipuntam kilagyunig pa ang poning anak, ang poning banal na Espiritu. Ginuman tabeya kaya kayo. Maya pa abak po kaya kongan. Kapatad si Shanta daring kaya katang kasalanan, batang mga intulid magmasusi, kareting banal na misteryo.
Ginong Jesus, ikang dinatang bantipunan mo daring bansa, king kapayapan ning kayarianing Diyos, Ginoo pakadudo. Ikang daratang king amanwat sakramento, ban pasiknangan mo kami king kabanalan, Kristo pakadudo. Ikang datang king ligaya, kambening kaligtasan, para king banala kapadungan mo, Ginoo pakadudo. Ing Diyos sa lubos mayupaya, pakaduduan na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasana, king biyadang angga. Manalangin tamo. O Diyos sa lubos mayupaya, apiguna milasanang paratiring katutuan na pakilala mo, banking sablang dapat ang ponamanumi, gawan mi tamong makaligaya keka, itiadwan mi kaya ko, Diyos, king kapamilatan ng Yeso Kristo, ang anak mo, ang mabiyempon magari, kambiyem mo king kametong aning banade, Espiritu, manggaman king nadanganga. Pamamasang iba't king libro ng sira. Eka manalig king kekang pibandyan, emo sasabihan, at tsukaku ing upaya. Eka manalig king kekang sikanan ban manusig king balang tibok ning puso mo. Emo sasabihan, nino ing makaday kanako. Uling ing Ginoo isaldak na ing keyang upaya. Emo sasabihan, mi kasala ko dapot nano'y miras kanako. Uling ing Ginoo sarili ng oras keyang panenayan. Dikil king kapatawaran, kalubos magtiwala, mitumpak-tumpak king kekang pamikasala. Emo sasabihan, maragul ing keyang pakalulu, dakal kong kasalanan, patawaran na la. Uling pakalulu at kabyasnan mimwa, parehong at tsukeya, karing marawak, kasbuna, dugpa. Emo pibalam-balam, pamagbalik mo king Ginoo, pibukas-bukas kekang pamanisi. Mapalyaring biglang datang ingmwa na keka, at mateka king parusa na. Emo sa panaligan ing pibandyan, ay iba't king eustong paralan. Uling emo naman agamit, king aldoning pamanukom na ng Diyos. Emo sa pagkapilitan, ing paligayan mula ring sabla, o nanayunan, ing sablang sasabihan daring tao. Maging matatag ka sana, king kekang katatalakaran, at kapaniwalan, at mi balam-balam, ing kekang sasabihan. Ing amano ning Ginoo. Nuan na ring taong manalig king Ginoo. Mapalad yo ing taong makiramdam, king yuyusok daring marawak adaraptan, at makikyabe king dapat daring makasalanan. Ni makiluklukan man karetang alang Diyos akatawan, maburiyang mibulye-bulye karing kautusan ng Ginoo, at kaya lang yadkas, aldo o bengiman. Mga rilaking dutong at tutubo lelening danuman, at mamungayaking kayang kapanaunan. Sa giwalang parati rin kayang bulong, magtagumpe sa blanang daraptan. Dapot ding marawak elang makanyan, sepulawaring pipahid-pahid ni ngangin. Ingatanin ng Ginoo ing taong makatuliran, dapot ing taong marok, mirasyaking kapahamakan. Alleluia.
iturume o Ginoo ing sukat kong dalanan, king mayap adalan, karin mo kutaran. Tabeya kaya kayo, pamipasyag king maya pabalitag pangkang Marcos. King panaw na ito, Jesus nga nakarengke ang alagad, tandanan niyo ini, ing ninumang munie kaya kayo metong abasong danum, uding alagad na kayong Kristo, pilmiyang tanggapabelas. Nung ninuman maging panibatane ning pamikasada no, ning metong kareng manating deni, maniwala ka na ako, maya pa ing itariya ing gilingan na batu king batal na, at iugseya king dayat madat. Nung gamat mo yung panibatana ning pamenggurot mo king Dios, pututan me, maya pa ing metong kagamat miras banwa, kesa king adwa kagamat miyugse king impyerno, king api ay matatda, karin ding karerang ulad mamate, at ing api matatda. At nuing bitis mo yung panibatana ning pamenggurot mo king Dios, pututan me, maya pa ing metong kabitis miras banwa, kesa king adwa kabitis miyugse king impyerno, karin ding karerang ulad mamate, at ing api matatda. At nunging mata mo, yung panibatana ning pamenggurot mo king Dios, dukitan me, mayapang metong kamatang lungog king kayarianing Dios, kesa king adwa kamatang miyugse king impyerno, karin ding karerang ulad mamate, at ing api matatda. Uling balang metong maging daliseya king kapamilatana ning api, at ing asin mayap, dapot no ing asin mirakulasa, makanano pang abadik ing kadat na. Manatili kayong ating asin, at mikakasundo kayo king metong at metong. Ing mayap ng balita ning kayakatang kaligtasan. Maya pa abak po kaya kayungan. Ning kasanting ing kaya katamong mumunang pamamasa, king libro ng Sirak. Nga nang sasabi ning king libro ng Sirak, emo isipan, emo sabyan. Imburi ng sabyan, tuknang kang magpresyum. Dahil kasi katamo pong tao, as nang kabilis kaya katamo itang magpresyong ta na kagad Alimbawa mo po, bakit po tang gawa tamong mayap? Bisa tang gawang mayap, o teta mo agawaing mayap. Kung nanganda kayo, bisa kong gawang mayap, o bisa tamong gawang mayap, o teta mo agawa, itang burita mong gawang mayap. Dahil kasi, makanining isip tamo. Pota among sabihan daw, magbanal-banalan kemo. Pota among isipan da rin adiwang tao, kunwa-kunwari mo yung daraptan mi. Retang makantang presuppositions king kaya katamong biye, retang makantang miyayaliwang agam-agam, retang baka, wading nakatang karakal baka, rening baka tanga reni, ira rin sasabat, bang kanita agawata mo nung nanong mayap, ang popa nung nanong masadese, king kaya katamong pamibiyebye, ang popa king kaya katamong pamanuki, king apong Gino. Kadugura kong kapatad, ining tuturo na kaya katamong yeni, ning ebanghelyo mo rin.
Nung ketang libro ng Sirach, there are a lot of presumptions, at yung tuturo na kaya katamong ngeni, ng ebanghelyo ngeni nga dong iti. Kaya pin nga na, nung ninuman nga na, munye kaya kayo meto nga basong danum, uling alagad na kayong Kristo, pilmiyang tanggap kaniti. If you wanted to do good, it's just fine to dream big. Pero sana, andyang mangarap tamong maragul, king pamanyapat tamong mayap, tamo masyadong magpa-overwhelm. Uling po, tanong masyado tamong ma-overwhelm, karing kaya katamong isipan na buringgawan, datang kitang puntong madidisappoint tamo, datang kitang puntong madidiscourage tamo, uling etamo arapat itang burita mong daptan. But where in fact, we can do things little by little. Andyang lati-lati mo, at least ketang lati-lati nga ito, mabubuo at emo mabubuo, nune maging ganapyat, maging maragul, itang burita mong malyari, king kaya katamong biye. Halimbawa na mo rin nga kaya kayong ayo, mangarap kayong sopanyongan halos ng kaya kayong kamag-anak. Unang siyempre, isipan mo, mo naman nga nasopan, nang gawan mo nakasumawaw. You can begin. Pwede kang mag-umpisa. Di sopan may itang metong kareng paunakan mo, sopan may itang metong kareng kasipin mong baling kamag-anak, kita makapag-umpisa ka po, tanga umpisan may ito, mali mo itang kamag-anak mo, tukiya ka retang tutuking kamag-anak mo, misaup-saup, di may buuy itang pangarap mong maging masanese at maging mayaping gana-gana. Diba? Sana po yun yung kaya katamong pigagaping kaya katamong biye. Eko po tatakot agagawang mayap. Eko po tatakot gagawang mayap, makananiya man kasakit, makananya man karagol. Ing importante king kaya katamong pamangawang mayap, magumpisa tamong lati-lati, ulingan diyang lati-lati, damo rin pamangawang mayap tamong areti. They are very much relevant. Importante da, bang kanita mabuuy itang kaya katamong pangarapan mayap, king balang metong at metong. Tandaanan nyo po, marakalaring taong sabat kaya kayo. Nga da, mantutuyan, magbanal-banalan na rin, nano mo yan, pakitang tao mo yan. Ko po sana pa isiradog karet ng dati-dating bagay. Ang importante na ano ita, we take it slowly and step by step, hanggang ing-ega na gana, maging mabuo, hanggang ing-ega na gana, maging masanting ing pamanyapat tang mayap. Sana, kalugurang kapatid, hining ebanghelyong iti, mas lalo nakatamong sopan at dinansikanan, ban magpursigi king pamangawang mayap. Talakad tapo. Kareng balang kayadwanan ning pakibat tamo, Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para ka ring makasalanan at malilililandas, ban agad lang magbalik aluking Diyos, kapamilatan ng sakramento ning pamakikasundo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para ka ring pengari, ban era panaligan ing karelang pibandyan, o nanumang kayatinan king pamaningat da karing karelang anak, nune sesendala kapamilatan ding aral at kasebya ng Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para ka ring kayanakan, ban era panusigan ing balang hilig at tibok ning pusuro, manalig king karelang kabayangnan, at mga lingwan, king upaya at kabiasnanin Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para kaya katamongan, ban eta masisilo, king makayatong upaya at pibandyan. Nunega na kantamo, king kambening kayang pakalulu, at tsukeya ingalang pamangabiran na hustisya, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ngeni adon taming sarili tang kapagnasan. O mayupayang ikpa, bano minapakiramdaman mo ring miyayariwang kayadwanan mi.
So panmunakiman makiramdam king kaya kang kaburian, bang kaniting sablang dapat mayap kaya kami ngagampanan, kapamilatan na mo ring Kristong ginumi. Manalangin kayo, kaluguran kong kapatid, baning kanako at rengkaya kayong dawon, maging katanggap-tanggap na harapaning Diyos, sigpang lubos may paya. Tanggapan na sa naginoy, tigdaw, karinggamat mo, ikapulit, kaligaya ng kayang lagyo, hindi katamit sa kulala, ting mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo kaniting matampang kasuywan mi, kareng banal mong misteryo, paniga po mi kepa, kingiting iyampang mi king dibinong kamalan mo, mamungaya sanang kaligtasan para kaya kami. Iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ginuman tabeya kaya kayo, Kaya kante mo rin. tasyoring puso yo, Makatas na king gino. pasalamatan tayo yung Diyos sa ginuta mo. Hindi ka dapat matuloy. Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabos, sing kuriyan ampon pasalamatan dako, kapitan man ampon nukarin manoginu, banadag pa Diyos sa malugudan pon maganaka. King luguding tao delangan me, king katuliran inatulan me, dapat king pakadudu inatbus me, king kapamilatan ng Kristong ginumi. King kapamilatan na naman ding anghelang ponding sablang upaya ng banwa, manigalgal lang sasamba keka, busan mong milawukla, king kareda, ing siwalami, ngayon king kapakumbaban parang alanda ka, kabang ngaming ang pupuri. Diyos sa may paya, mitnuyay banwa kaya tuking kaya kandigaya, usana king kapatas-katasan, mapaladin darat ang kinagyuning inu, usana king kapatas-katasan. Ikapining banaloy pa, iking sibol ning sablang kabanalan, urinitay paniga pumi, itugtuming espiritu mo timoy titipang ambon karetingayin mi, ban pabanalanan at para kaya kami, gawa na lang katawan ng pondaya, ning ginuming Yeso Kristo. At atandanan mi pa, kanitang biyang mi pagtaksilan niya, at bayin na kusang lub dinaw ning diyan na king pamaylasan pon kamatayana. Kinwaning tinape, pepasalamata nakat pinuri, piraso na yung tinape, dinwang na iti kareng disipulo nat ngana, kuwanan ni iti kongan at kananye, uling iti yung katawan ko, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay baningapunan kinwaning kadis, pasibay pepasalamata nakat pinuri, dinwang niti kareng disipulo nat ngana, kuwanan niti kongan at minamko kaniti, uling iting kadis ning daya, kuing daya ning bayon po na lang hanggang tipan, amibubu para kaya kayo at para kareng sabla,
ban kanita mi patawaran na rin kasalanan, daptan nyo itiking pamigaga na kayo kanako. Misteryo ning kasalpantayanan. Gaganakan mi o mapamakadulong igpaing kamatay ng poning pangasubli ng mebye, daraw miya kaya kay ting tinapya ng biyating kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya kayong pepadiarian mo kaming matampang tala kadarapan mo at sumuyo kaya ka. Ikaming ansanong misulusulo king katawan ng pondaya ng Kristo, tipunan na kami anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o ikpa, ing banal na kapulungan mo makalaganap king meto yato, ban mi ganap ya king lugod, kambiyan ng Francisco ing Papa mi, Florentino ing Obispo mi, ding sa bilang pari ang pondiakono, ding sa bilang susuyo king banal na kapulungan mo. Ganakan mo na naman ding kapatad mi, aminuna ng Pepay Nawa, king pihong kapanay ning pangasubling mebye, king pakadulo mo'y dalamla ding sa bilang mayang unabye ketang masalang harapan mo. Pakaduluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kambengin mo na Virgen Maria ng induning Diyos, kambiyan ng San Jose ng esposo na, kambiyan mo ni Apostol at ding sa bilang banal, ami biya-biya kalugud-lugud kaya king kaya kabanding panabon, apuriyan ang po napaligayin da kasana, king kapamilata ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatana, kambiyan ng pon kaya, kagom ning banal na Espiritu, sa bilang parangalang po ligaya kaya o Diyos, igpang lubos mayupaya, manggaman king alanganga. Kapanaligan at lugod, mausta king pa, kareng amanong tiro ng Jesus kaya katamo. Ikpami ay asuban mo, sambal niya yung lagyo mo, datang kaya kami kayarian mo, ipamento ni lumo kaya tisulip ang tiban mo, ning kakanan mi, king aldo-aldo, biyam kaya kami, king aldo-ngeni, ang poli patawad mo kaya kami, sala mi kaya ka, at ting pamamatawad mi, karini kasala kaya kami, mga yabigat ay Saul kintuso, na ikabos mo kami king sablang maro. Ikabos mo kami king sablang maro, ko igpa malugod mong pagkadubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning pakadudo mo, may timawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan, at mikabyos kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ng pong pagsadyan mi, ing panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos ming Yesu Kristo. O Diyos, sa igpaming ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emlasan babalikdan ding kasalanan mi, nunang pasnan mo ing kasalpantayanan ing banal na kapulungan mo, dahil may pamayapan ng ponpisan meto nga nagpangking kaburian mo, ikang mabiyang pon magari, manggaman king ngalanganga. Kapayapaning Ginoo, mantabi sa kapilan man kaya kayo. Ipakitangin ng pamisan metong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kongan, kapayapan, kapayapan. Kordero ng Diyos, sa minalako, king kasalanan ng yato, pakalulungan mo kami. Kordero ng Diyos, sa minalako, king kasalanan ng yato, pakalulungan mo kami. Kordero ng Diyos, sa minalako, king kasalanan ng yato, bigyan kaya kami kapayapan. Niyo'y Kristo, ing kordero ng Diyos, niyo'y milalako king kasalanan ng yato, nuwan na rin mayawis king apunanan ng kordero. Inoyak matapang tanggap kaya ka, tapos ikas na ilaman mo, umayak na.
Manalangin tamo. O Diyos, sa lubos mayupaya, pagkalamusaning apakyabutan ming kaligtasan na pangako na niting sakramentong kay ba't mi pamong tinggap, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Bukas po yung misa, imbis na maging 6:30, gawan tayo pong 7:30 na ning abak para po king peace covenant po king daratang election. Dakal-dakal pong salamat. Ulitan ke po, eya po 6:30 bukas ang misa, 7:30 po ning abak. Dakal-dakal pong salamat. Ing ginuman tabeya kaya kayo, bendisyonan ako ning Diyos sa lubos mayupaya, ing igpaing anak at ing Espiritu Santo. Ing misa mi dawon na metam king lugod ng Kristo.